hari umuntu ejo mundi wanyandikiye sanje nahabiza bivugikwa arambwira ngo ariko yewe umuntu nyine azatanga ikiri mu mutima we arambwira ngo akiri mucungaji wakiriho ngo kandi yaranapfuye ngo nta munsi nzobona gatuti kwikanisa rye zari bitewe n'akavideo kaciye mu bantu ngo kurumva abayobozi ngo akiriho ngo yaranapfuye ngo ntuzobona gatuti kwikanisa ryanjye uyoboye uri muri umuna wa Yesu ni Bethlehem musikanisa gawe riba iyefe reka kwa munamba umukecuru umwe yarambuye ngo bayimbe basigaye baza kubyirira imbere yiwe none babyinira inyuma yawe babyinira ngo ico kintu ngo nakibwiye Reverend Pastor ngo ntiyacitaho Yesu guhera hasi ukamurengukiriya hirya yageze avuga bakamutera amabuye yavuga bakamwirukankana yavuga bakamugira gute ariko twebwe ikidukomereye kituremere ndi mugukunda ngo nimvuga gwiyereka mwama musimbiza umuntu w'umugabo w'abana bane mungira uruhinja ndi umugabo mukuru sinzemera kuba uruhinja rwawe kubitutababarira umuntu mwiza azatanga ibyiza bivuye mu mutima we umuntu mubi nawe ko yambwiye naba arakubwira nabagira neza ngo numva amakuru umuntu akamahaguruka akamava mu ikorari ngo baragambanye ngo muri korari ngo banita umusambanyi sekwa zaturutse kuki none ko bamukwise wowe uza wiyita nde akamahaguruka akava mu ikorari adasezeye ababo ngo baramututse ngo numusambanyi none se ko bagututse uviriye miki ko bagututse bitari ukuri waviriye miki ikibazo kituremereye kandi kiremereye benshi n'ukwifuza kwitwa icyo batari cyo guyereka undeze haba mu gitondo haba nijoro ndi umwirabura nta munsi no kuyita umuzungu ngo bihinduke nubwo nogenda muri Amerika nkarara mwa Trump nkahamara kahancumbikira wereka sinoba umuzungu no komeza nkaba umwirabura ariko ishano dufite riremere n'abantu bamwe bashaka kwitwa beza kandi ari babi jambo ry'Imana ryatubwiye mu gitabo cya Luka ngo umuntu mwiza haleluya 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 atukuzwe ndabiyegereje muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana bihe byiza Imana idutijije nyamukuru turashima ise w'umwami wacu Yesu Kristo uduhaye guterana muri rino joro Imana nihabwe icubahiro turashimira Dawudi karibu cyane uringira akamaro mu materaniro akarusho kuri njewe uringira akamaro tugiye kubyina igisirimba abayumbe bahuriye hano ni benshi niba cutita East Africa Community sinzi uko kubera kuko twatuvuye hatandukanye ndiyegereza Esther kuva muri Amerika mukomera Imana amashi n'umwana w'umukobwa mwabonye wawo ubyina hano ashishikaye cyane tambukuze hano tubyina utambukuze hano yaje aratubwira ngo afite inzara n'inyota yo gutarama hano ngo ariko ngo yarabyinnye ngo abantu bakaza bamuseka bakamubwira ngo umuntu uvuye muri Amerika ngo kuri amubyina gutyo hano utabyina gutyo ubwire gute ndakuyegereje mama Imana guheza umugisha ndaguheza haleluya yatanze mu giterane cy'abayumbe muri Amerika abantu wirukanka gutya mu materaniro numva ikoronzo y'ibintu none East Africa mutambuke Freddy Badesimas mutuyobore uraririmba indirimbo ngo Mana unejeje imitima yacu nitumara Dawudi yike neza mu kitari
nimara tuganira ijambo mwanya mutoya nsigire apotre ndaganira ijambo rivuga ngo uri muba ari kuzukenera ko bakwita mwiza. Kanya gato gusa bawombezi mutambuke hano tuzamurira Imana ishubahiro. Haleluya. Iri joro nuryitondera rirakubyarira umusaruro. Hari undi muvandimwe umukozi w'Imana waturutse muri Kongo uzuririmba ururimi rw'igifurero yanyandikiye ambwira kuko ari hano. Ari he? Ngwino papa tambuka. Nimetokea Uvira lakini kwenye naishi ni Burundi. Haleluya. Haleluya. Wisha wabayumbe kuri kubonana. Wisha wabayumbe kuri kubonana. Oh, wisha wabayumbe kuri kubonana. 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 Haleluya. Wisha wabayumbe kuri kubonana. 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 Haleluya. Wisha wabayumbe kuri kubonana. Wisha wabayumbe kuri kubonana. Wisha wabayumbe kuri kubonana. Mwakolelunge mwachwa. Mwakolelunge mwachwa. Mwakolelunge mwachwa. Mwakolelunge mwachwa. Mwakolelunge mwachwa. Mwakolelunge mwachwa. Mwakolelunge mwachwa we. Ushambiri mwene wabo uyo alimwitani. Ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Ushambiri mwene wabo uyo alimwitani. Ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Ushambiri mwene wabo uyo alimwitani. Ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Ndio. Haleluya. Haleluya. Kubitamo mukunga baramubonye na gatatu bazomuheza indirimbo aririmbe. Mane mu mugisha kweli. Curanga ba dawo turimba ikinyarwanda. Curanga. Muririmbe ururimi benshi. Banunesheje imitima yacu. Haleluya. Twibutse imirimo myiza wakoze. Umunezero dufite none mwami we utukumbuje uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu we. Twibutse imirimo myiza wakoze. Umunezero dufite none mwami utukumbuje uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu. Nukuri twibutse imirimo myiza wakoze. Umunezero dufite none mwami utukumbuje uw'ijuru.
banunesheje imitima yacu amina twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none ukuri amadufatanya guca w'ijuru banunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none haleluya utukumbuje w'ijuru hari gufite isezerano imana ihoraho hari guwatorewe ubukwe umwana w'intama hari gufite isezerano imana ihoraho hari guwatorewe ubukwe hari umwana w'intama hari gufite isezerano imana ihoraho hari guwatorewe ubukwe kuzamura ibiganza yemewe umwana w'intama hari gufite isezerano imana ihoraho hari guwatorewe ubukwe umwana w'intama hari gufite isezerano imana ihoraho hari guwatorewe ubukwe umwana w'intama hari gufite isezerano imana ihoraho hari guwatorewe ubukwe umwana w'intama
reka mvuge ijambo mwuka mbiri. Mwigire hirya. Muzamwigira hirya hano. Turi mu gitaramo. Cyagira uzoza ukwazika turi mu gitaramo. Ni amahoro ya Yesu. Protocol. Mudupfundurire kino giseke kinini. Dutanga ituro rya Dawudi. Dawudi avuye Nyakivara. Yaje gutarama turi abanyakigali. Mureke tumubibe mu ituro. Kweli. Haleluya! Muze dutanga amaturo yo guhesha Dawudi umugisha. Abadukurikira online nyarababwiye njewe nimuzajya mubona hari aho Imana igiye kunyura yabitubwiye uzuhaba ibituro birashoboka ko icyifuzo wazanye ari aho cyonyura. Mutambuke muze mutange ituro rya Dawudi. Mwihute mugire natwe turi hano hejuru. Mutanga amaturo uzi kuva Nyakivara kandi mu cyumweru gishize yari ari hano. Aravuga ngo nzoza mu ijoro ry'ubusabane tubane. Umuntu nagukunda uzajya umukunda dabo. Dawudi aradukunda. Kuva Nyakivara n'imodoka kabiri mu cyumweru ntabwo ari ikintu coroshe usibye umuhamagaro w'Imana. Nimba mu kabare bajya bagabirana banezerewe inzoga, twebwe ni gute twonezerwa mu nzu y'Imana? Kidutange amaturo. Imana ibaha umugisha barimo babikora. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Yego. Dawudi ni sawa pe. Kwe. Ndamuha 150. Amen. Nawe niba wafasizwe nukuri ndi umuhamya. Imana ijya inyura mu maturo, ijya inyura mu gisirimba, inyura mu ijambo, inyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Upfa kuba wabihishuriwe. Haleluya! Ngaho ngera Dawudi we amaturo agumaze. Kanda bugingo. Yego. Tukomeze ijambo. Zamuka ba. Ova. Wagira usanga nimero yiwe.
keti chini. Mungu awabariki sana. baho umugisha. Esther bamuheze mikoro atange haleluya. Na Freddy yansabye haleluya bakiyabaramye arambwira ngo igihe nje kubwiriza cyose ngo mukope haleluya. Haleluya. Freddy eza Esther tange nituma mumubekingesha. Yesu ashimwe. Hey, Haleluya. tuweze Imana icyubahiro. Haleluya. Yes. Ah, sinambabona mwese muri benshi muzamure. Haleluya. Haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Tema. Yeah! Ah! La! Haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Yeah! Yeah! Twika! Tembala. Fred. Ibiganza tuweze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Tuzamure ibiganza. Yego! Tuweze Imana icyubahiro. Reka mbasabe mumve hasi dutange haleluya. Jamais la gosto farga in lo. Tuzamure Imana ibiganza. Kweli. Mube muretse gusakuriza Dawudi abekinge haleluya. barimo kumusaba nimero yiwe. Mutange nimero hanyuma duhura. Nimero yiwe. Tuzamure ibiganza. Yego. Haleluya. Haleluya. Tuzamure ibiganza. Tuweze Imana icyubahiro. Kongera tuzamure Imana ibiganza. Tuweze Imana icyubahiro. Zamura ikiganza. Nibyo. Ngiye gutanga haleluya. Zamura ikiganza cyawe. Tubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Yego. Ubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Uzamura ikiganza cyawe. Moto ni kazi. Uzamura ikiganza cyawe. Moto imewaka. Tuzamure Imana ibiganza. Moto imewaka. Haleluya. Haleluya. Bosco ari tambuka imbere. Yes. Arimo ngenda maze numva ngo umuntu ankozeho. Yes. Sanga ni Yesu w'i Nazareti we. Arimo ngenda maze numva ngo umuntu ankozeho we. Sanga ni Yesu wewe w'i Nazareti we. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva we. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva we. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva we. Haleluya! Bwana sifiwe. Uyu mugoroba ushakisha umuntu ugukozeho usanga ari Yesu Kristo. Iri joro Yesu Kristo akore ku buzima bwawe.
koraho mana koraho koraho mana ndakumva we koraho mana koraho koraho mana ndakumva we some ijambo ry'Imana igitabo cya Luka gice cya 6 umurongo wa 45 mwanditsi Luka gice cya 6 umurongo wa 45 kumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi we mfite urukumbuzi we rwinshi mu mutima wanje we kumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi we bantegerereje we kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana we kumbuye kuzarebana na ye tutotandukana we kalema sombra de sanime tanguna ngana Daudi reka tubanze twigisha Bwana sifiwe muracyari maso zamurira Imana ishubahiro haleluya haleluya we ziyambura uyu mubiri ugwara nambara undi mubiri we ambura mwizina ryaje ziyambura uyu mubiri ufa nambara undi mubiri Kima Sofe zahanagurwa amarira yose naririye mwisi we uzahanagurwa amarira yose waririye muri Kigali we tuziyambura uyu mubiri ugwara twambara undi mubiri we twambura uyu mubiri upfa yeme yewe twambara undi mubiri we Sabona Mose mbone na Elia we tikisa mambo mbone Paulo mbone na Magufuli Dimanastaria kile matombre de sanime sibre de va tuzataramana na berayeme tutagitandukana we zabona bariya bose bagende iriya iya we Kongolo kongera daimon watewe Bwana sifiwe tuzamurira Imana ishubahiro haleluya ijambo ry'Imana babwira rya jambo nababwiye gusa nsigire apotre umwanya ze kuduheza ikindi gitaramo kiri imbere cyane atukuze mukombo nasome taratera indi korasi nari numvishe ko umutima wanje album isohoka y'igitaramo Bibiliya iravuze ngo aho umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we tibyoshoboka umuntu mwiza azatanga ikiza n'umuntu mubi aho atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi bamvu baza bavuga ko watanze ibibi nibyo ugira kuko
ibyuzuye mu mutima ikimenyetso gikuru kubera kuko ibyo utanga n'ibituruka mu mutima ari by'akanwa kavuga amen. nibyo akanwa kawe kaza kavuga. uzuvuga inabi kubera kuko ugira inabi mu mutima wawe, ukavuga ineza kubera kuko umutima wawe wuzuye ineza. Abaroma, Evanjili y'Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7. imitima y'abandi irahagaze tibakiryama ngo bashaka kubona twangara, ayiwe tibazabibona we. amegwe nasubire mu isaho, amegwe nasubire mu isaho we. imitima y'abenshi irahagaze tibakiryama ngo bashaka kubona twangara, yo we tibazabibona we, tibazabibona. amegwe nasubire mu isaho. Soma uzukanira ko bakwita mwiza uri mubi, atukuza mukombozi. ngiki jambo ngiye kuganiraho umwanya muto mbatemere akantu apotre aze kuduha umugati urimbuye. Abaroma ibice 2 umurongo wa 7. Mani heze bishop nongeye kubisoma. Tikisa mambo ndani ya giza. Libre de variation des arts. Caroméraritation des arts. Soma baba. Bibiliya iravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro, no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Baza bakwita mwiza kubera kuko uzukora ibyiza udacogora. abashaka ko babavuga neza bakore neza badacogora. abashaka ko babavuga nabi nawe ukore nabi udacogora bakuvuge nabi. abo ngabo izabitura ubugingo buhoraho. ngo bakora neza Imana izabitura ubugingo buhoraho. 8. ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, abandi bakunda kwirema ibice, ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira ibyo gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari. Yesu Kristo umunsi yakurakariye uzohura n'igitangaza. Kadusome no wakenda nanone. Soma ngiye no gusoza. Izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Soma. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amen. Imana guheza umugisha. Tuzamurira Imana ishubahiro. Haleluya. Nababwiye kuko tugiye kuganira ijambo rivuga ngo uri mu bari kuzukenera ko bakwita mwiza. Usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniyeli, ngo umwami yandikira Daniyeli aramubwira ngo numvise bavuga amakuru meza, numva bakuvuga ngo umwuka w'Imana ari muri wewe. Tayandi makuru yangezeho kuri umuntu wanyazwe, tanandi makuru yanyazweho kuri ntawe, tayandi bangejeje amakuru barambwira ngo umwuka w'Imana ngo ari muri wewe. Ikibazo kituremereye kandi kiremereye benshi ni ukwifuza kwitwa icyo batari cyo. Buyereka undeze haba mu gitondo haba nijoro, ndi umwirabura nta munsi no kuyita umuzungu ngo bihinduke. Nubwo nogenda muri Amerika nkarara mwa Trump nkahamara kahancumbikira,
wereka sinoba umuzungu nokomeza nkaba umwirabura. Ariko ishano dufite riremere ni abantu bamwe bashaka kwitwa beza kandi ari babi. Jambo ry'Imana ryatubwiye mu gitabo cya Luka ngo umuntu mwiza ngo azatanga ibyiza, umubi nawe ngo azatanga ibibi. C'est tout. Ntabwo uyu munsi bunyine boniyegereza ngo revera guyereka ntibizoshoboka biturutse he? Bona bivuga abantu bo kwikanga si ibyaje. Ariko iyo duhamagaye ngo revera Kado tubona ko ari izina rye yararikoreye yararisengewe niwe. Ariko ikituremereye gikomeye ni abantu bifuza kwitwa abo batari bo, agakenera ngo bamugire umunyacubahiro kandi ataragera mu rwego rw'icubahiro, agakenera ngo bamugire mwiza kandi nta cyiza kiza giturukiwe. Nkonumvisha amakuru ngo bazabanita umurozi, babikwise bigenze gute? Ngo numva amakuru umuntu akamahaguruka akamava mu ikorari ngo baragambanye ngo muri korari ngo banita umusambanyi. C'est quoi? Zaturutse kuki? None ko bamukwise wowe uza wiyita nde? Akamahaguruka akava mu ikorari adasezeye ababo ngo baramututse ngo numusambanyi. None se ko bagututse uviriye miki? Ko bagututse bitari ukuri waviriye miki? Agahaguruka mu ikanisa ngo bamwise umurozi ngo arasohotse. None se ko bakwise umurozi utari we usohoke iki? Umaze iminsi uroga ahubwo ugomba kwihana. Semeni amin. Bigize niko yabivuze. Bujyane wumva umugore bamwita umugabo, umwana muto bamwita kagabo. Zande kwibaza imvune imvano yazo we, zande kwibaza. Haleluya we. Paulo yandika runo rwandiko rw'Abaroma, urwandiko yarwanditse nyuma yo kwandika urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto n'urwa kabiri. Paulo yandikira mu itorero ry'Abaroma ryari rigizwe n'abanyamahanga kuruta abayuda, nibo bari benshi kuruta abandi. Abandikira urwandiko rwashikijwe n'umudiyakoni Foyi, arababwira ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudafa, arababwira ngo babishakishe gukora neza badacogora. Abashaka ubwiza n'icubahiro no kudafa. Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Yo oloma tanda loma kote Tikira somena nguwa nganda andorari tede ezalomeka tu wanda la riba pamba sibre deva. Babishakishe gukora neza badacogora. Icyo guyerekwa nitwa cyo ko ndagikorana umwete, uko cyovugwa nuko cyo kwitwa nyiri bihemba. Arahari umugabo uzohemba atabereye, umugabo udakomoka mu basinzira, si data wacu, si marume, si mushenge, sinde. Azotanga ibihwiranye n'ibyo wahoze. Nta posta mu ijuru tuzacaho yotuma umuntu atanga ruswa ngo bamwemerere kwinjira. Bazokubaza ngo ese wakoze neza udacogora? Injira mu rurembo Siyoni. Wakoze nabi sohoka. Umubabaro kuri bajya twabana ku mirimo baboneka kabizigwa, abuze amazina yabo muri icyo gitabo we. Bavuga ati mwami twara
bati nimwumva imbere we mwabivume mwajyajyamwe olomba tombre de ga birababaje kuja mu muriro bati nimwumva imbere we mwabivume mwajyajyamwe birababaje kuja mu muriro. haleluya bwana sifiwe Ainuliwe Yesu. witwa nde baza bakwita nde kubera iki uri mubi kubera ibibi ukora uri mwiza kubera ibyiza ukora wikenera kuba ikindi kintu kitari cyo izo baza baguhamiriza n'ibyo ubamo izo baza bakuvugira n'ibyo ugenderamo ntibo bikwita uyu mwaka ngo babikwita undi mwaka ngo babikwita ukundi kwezi uriwe niba uri mwiza uri mwiza niba uri mubi gumana ububi cyangwa uhindukire nta kindi aho tuzajana heza iko bigeze yavuze wino tujane mugenzi we iyo tujane heza aho dutuye we tuzabana na jambo maze aduha ijambo tuvugira ijambo yo asoshe bwana sifiwe tuzamurira Imana ishubaye haleluya abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora umuntu mwiza azatanga ibyiza bivuye mu mutima we umuntu mubi nawe ko yambwiye nabi arakubwira nabagira neza atukoze mukombozi Yesu Kristo nduwo ndiwe banyitirira icyo ndico yatambuka muri karitsiye ngo dore nguriya dore wamujura dore nguri yagera mu ikorari bakamusingiriza mikoro ejo bundi bavuga ngo muri karitsiye wanyu twamenya amakuru kuko uza wiba akamasara ngo ikorari ramututse muri karitsiye barakurangije barakubonye wishaka kuba mwiza uri mubi ahubwo pfukama hasi uhindukire urebe ukuntu woshaka ubwiza burakumurikire Yesu aragutegeye n'umunyamakuru reka kwa munamba umukecuru umwe yarambuye ngo bayimbe basigaye baza kubyirira imbere yiwe none babyinira inyuma yawe babyinire ngo icyo kintu ngo nakibwiye Revera Pasiteri ngo ntiyacitaho nanagiwa ngo ariko ngo bayumbe ngo bari mu gupfa gukubita umukunga ngo bose bakama banyegera hari icyo ufite mu keco abandi ko turakenera batwegera ngo badusengere wowe ko baraza ugahungabana muyi ngo mfite icyo kibazo ngo nakigejeje kuri Revera ufite ibintu uko urashaka kuba mwiza uri mubi rekura ibintu olombe sakila ribanda nove kasilari de mejino tuzamure sose haleluya bwana sifiwe sana niko bimeze Yesaya yarabivuze ngo mwafashe icyiza mugihindura ikibi ngo mufate ikibi nacyo mukigira icyiza ngo umuco mwawuhinduye umwijima ngo muwugire umuco arababwira ngo mubonye ishyano mubonye ishyano kubera kuko muri mu gukenera ko twita abantu kwa Musango ngo bamutake bamugire uko atari sino kugira uko utari kandi nawe ntukangira uko ntari niko bimeze hari umuntu ejo bundi wanyandikiye sanje naha biza bivugikwa arambwira ngo ariko yewe umuntu nyine azatanga ikiri mu mutima we
arambwira ngo akiri muchungaji, ngo akiriho ngo kandi yaranapfuye, ngo nta munsi nzobona agatuti ku ikanisa rye. Zari bitewe n'akavideo kaciye mu bantu, yamanandikira ngo nitwa runaka, ngo kurumva abayobozi, ngo akiriho ngo yaranapfuye, ngo ntuzobona agatuti ku ikanisa ryanjye. Uyoboye uri muri umuna wa Yesu. Ni Betelehemu si kanisa ryawe riba? Efeso se ko ba Timoteyo, ko ba Yesu se ni Roma. Kandi namamuhisha ariko korari yabo yari yantumiye. Wumva igitangazaka. Ariko ngo kubera ngo akavideo ngo akiriho ngo atagize. Fose ko Imana baheze umugisha. Mwe mukiyamu twemera Yesu abagirire neza. Abandi ngo batakiriho. Ese no muzotwangira tuje hehe? Ko YouTube izaje no mu kanisa no mu nzu wasigaye haba gatuti. Muzoja he? Agatuti woshira no mu modoka ukigisha. Taho gasasigaye kaba. Ngo kubera kuko navuze amadanganyifu yambayeho ngo uko nawe hari uwo yadanganyikishije. Perezida Bideri yigishije neza na gatatu. Sinzi impamvu ni nayo turemeye kandi dukomereye mwabakozi b'Imana. Nuko turi mu gukenera ngo nze kwigisha hano muri Foursquare, mu nkomera amashi mu ngira igitangaza, ariko ntavuze ibiri mu murongo. Tavuze ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nico kituremereye. Ni naco kituruhisha. Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo muntahirize Priskila nakwira twakoranye umurimo. Ariko aravuga ngo muntahirize Ape ngo wemewe muri Kristo Yesu. Ni kibazo gikomeye cyuko twaba dushaka kwemegwa mu Barundi no mu Banyarwanda n'Abakongomani, ariko tutaremegwa mu Mana. Ahubwo mwotwihakana ariko mu ijuru icubahiro kikabica Imana. Niko bimeze. No kwitwa ntawe muri mwebwe, kaba umugabo udashitse, kaba umugabo utuzuye, mukangira uko mungira kose, mukancurika mukamanika kubera kuko habe na Yesu uhereye hasi ukageza hejuru. Yesu ubwiwe nta munsi yigeze avuga ngo abantu bamukomera amashi. Ngaba babarangije toroshije sindayikozamo. Yesu guhera hasi ukamurenga ukiriya hirya. Yageze avuga bakamutera amabuye, yavuga bakamwirukankana, yavuga bakamugira gute. Ariko twebwe ikidukomereye kituremereye, ndi mugukunda ngo nimvuga gwireka. Mwama musimbiza umuntu w'umugabo w'abana bane mungira uruhinja ndi umugabo mukuru. Sinzemera kuba uruhinja gwawe. Kubitutababarira. Zamuri Imana ishubahira. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Hello Belarima. Adineo sime. Sofre karide. Trijela sa. Umuntu yitwa mwiza kubera kuko azakora ibyiza. Umuntu akitwa mubi kubera kuko azakora ibibi. Ese Rusaki, no umunyakinyoma kaje kubeshera no kugatuta. Nukuri kw'Imana habe nubwo sinera de kuko mwisi abantu turandura. Ariko sino umunyakinyoma gukugeza kugwego ubwo nobeshe bibiri interest imbere yanje. Tibizoshoboka. Ndatinye mwebwe notinya n'igitabo nono. Ndatinye mwebwe notinya n'aya mazaba umpagazeho. Ariko abantu bagakenera ngo tuvuge ibisa n'ivyo imitima yabishaka. Bagasa ngo tuvuge ibisa n'izira rigabo rishaka, tibakenene ngo tuvuge uko ibyanditswe bivuga. Tibizokunda. Tibizotwemerera. Yabivuze neza yavuze ngo handi hose tuzitonda tubwirane ngo ariko mu ikanisa nuko. Hanze uzongira uko ngize ariko hano mu ikanisa igenzotizwa microphone. Nzokozwa ikintu nkuzokibazwa. Nzokubwira ijambo nkuzoribazwa.
kuko umunsi Imana izompagarika imbere izombwira ngo gwireka ese ko wagiriwe amahirwe uhagarara imbere y'abantu wababwiye iki semeni amen niko bimeze niko pasiteri ngenganywe niko bimeze ngo umwe yaravuze ngo ntiyonyakira ngo ngira inyigisho zimwe gusa no ngire gute uzosome Yesu yamaze aravuga ngo Yohana mwaze kumwumva ngo ariko nimwihana ubwami bw'Imana yamagendera mu murongo wa Yohana yarahavuye Yesu gucyamayika ngo have Pawulo arika Pawulo ngo have turahika siko yavuze ngo tugere kirenge muce yego ngo nawe yakigeze mu cyanda none uri mu kusho kugera kirenge muce wundi gute Pawulo yageze atembagazwa mu gitebo zosoma igitabo ngo abagabo barenga 40 ngo baje inama ngo baravuga ngo ntibazaryama ntibazanywa ngo batarabona intumbi yande ya Pawulo umuyuda wari ukomeye wari ugiramo kabiri wari uzi indimi n'ibindi kanswe guyereka uko se gutuza turumvishije cyangwa nibindi bibaye kansoze nyuma yanje ari hundi muvuga buto badacokora umuntu erega baza bakwituriwe kugenzuye neza ahubwo usanze bakwita nawe wogerageza ugahinduka ukagera kugeza ubwo bazokwita mwiza ariko reka kwifonsa reka kwihata ngo wigire ubutari igihe kitaragera reka kwikindura mwiza uri mubi turabizi kuviriya barakuzi kuva na hano barakumenya akamaza ngo ubwo avuye ahandi hantu batari bamuzi yashika gucya kamayurubura mu ikorari kubera ijwi agira bakamamubwira president w'ikorari abi wabo baza ngo esuriya yarakijijwe umperuki wacu azanywa iwanyu yagezanywa kwino yashitse ya matumara aratuzamura aratwitsiriye nukuri cyizere abanyakenya biwacu muri Kenya batarangirira abo dusengana duturanye bo muri Kenya handi Kigali bakakigira muri Kenya ntaco bangirira niba nzabwiriza buno butumwa ni zero nzamba niba nshobora kubwiriza hano revera kato kabwiriza hano imitima yanyu kanezerwa nagera muri Nairobi kibampaga tuti sinanigishe ngo imitima y'abantu inyugo izo nza gukora hano nzandushwa n'ubusa nibizovunga hano tazambihinduka ariko nashika Nairobi nkabikora niba no kwigisha ngo ureke ubusambane kaba no bureka ndi muri Kigali ariko nashika Nairobi ngasambana ntaco nza nkora niba no kubuza kunywa inzoga hano kakubwiriza nkubuza kunywa inzoga ariko nashika Nairobi aho mutambona nkazinywa ntaco nza kora n'ubusa zanduhira ubusa n'umuruho nzoruhira umuruho ku munsi w'imperuka Yesu azombwira ngo jana umuruho wawe shaka ko bakwita mwiza uhinduka ube mwiza umuntu mwiza atanga ibyiza umubi nawe azatanga ibibi ijambo ry'Imana rituganza